õppis Lähte Gümnaasiumis 9.–12. klasside mida korraldas 11. klass. Tema oli sellised kooli All the other kids with the bump top kicks, you better run out from my gun. Ta räägiks kõigest sulle. Ja sa lähed kui jäätuul ja lumi su aknale joonistab pilli. Ballil oli ka üllatusesinejateks kohale tulnud bändist Beyond solist Frank Pintsaar ning tema tüdruksõber Ingel Likk. Feeling in my bones when you're under your love, I can feel so free. Feel it in my bones when you're next to me. Under your love, I've been free, and I was trying to